Nou e dormi sa man bez. Bonsoir, 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 bonsoir. Tout moun sa ka fet, sa ka pase nan tout kwen peyi ya. What's up? Toujou di am toune bak avek an lot video pou nou. M toune bak avek an lot video pou nou. Pa apliye pou nou abone avek chanel la Vanalist. Nap kade video sa. So yeah. So m ba nou ti histwa ti Mayo sa. Ti Mayo sa m te achete li lem te ansent. So ti Mayo sa m kweste extra large li. M te achete li lem te ansent. So m ba jem gen chans pou met ti Mayo lem te ansent. Kounya la, jodi a wata ma chache rat pou mette mwen ti Mayo a. Ti Mayo a bien bel, kompon? Li kouvri, kyo le nek? Li kouvri koum ou konen koum noa so. Yeah. So, apil moun tap dim komentatum gen, ki sa yo signifike, pou m explike yon komentatum gen. Ok. So, komentatum gen. Gen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, so m gen 8 tatou. Yeah, m gen 8 tatou sou mwen. Yeah, m gen 8 tatou sou mwen, sa m gen 8 tatou sou mwen. Map di nou koman m de fe pran 8 tatou yo. So, pweme tatou m de pran nou mam, Marie. M pran nou mam la. So, pweme tatou m pran se nou mam, m pran ni nan boam. Tatou sa m bakon pou ki sa m de pran nou. M kwen m de fache apam. Yeah, m kwen m de fache apam. Kounya men, m de fache apam, kounya male men, m jes fache nen abo sa moun e zan men di ko sa m bezon tatou. So, nale nan men mese anou pou tatou a. Premye tatou a pat fe mal anpil. Li pat fe mal aske gele m te sou anpitou m te fache. So, premye tatou a pat fe mal. Dezyem tatou m te pran. Don't cry, Bouba. Ok, so dezyem tatou m pran. M pran nan l'estomak mwen. La. M pran nan l'estomak mwen. Sa m bakon, sa e zan mim nan. Nou te jes bezan al fè tatou, nou fè tatou. Plan te, se pou m te gate kom avèk tatou net. So, sa bat get arrive. So, dezyem tatou am te pran se Ougangou. Mam bol ti let. Ok. Ok, so dezyem tatou am pran, dezyem tatou, sorry, pardon. M de pran dezyem tatou sou l'estomak mwen. Kwen m de bezen fè tatou, m de dizan mèm nan venal fè tatou, so nou tout tatale nan fè tatou. M de pran m pran gwo tatou, on flè sou l'estomak mwen. Toko l'estomak mwen la, but li gaye sou boam la. Troasyem tatou am pran, se m gen 3 star an bati vant mwen. Sa m baron pou ki sa m pran. M baron pou ki sa m pran 3 star an bati vant mwen. Pase gen m kwa se sakte papile. 3 star de mek te papile. So m gen 3 star an bati vant mwen, m baron pou ki sa m pran. M akone pou jiskan konya. Ankor. Tatou m te pran, m konya m gon lot tatou la. Tatou m gen la, li komanse sou tetem li ve jous sou dom la. M dekouvri yon nou moun de gen sou mwen. So m te bezen pou tatou a gwo, le fini pou m pat kawe nou moun nan ko. Men, m stil kawe nou moun nan. Ou ka stil we nou moun nan. Pase mesi ate hay lel ta fe tatou a. Yeah. Mesi ate hay lel
Mwen ki mwen ka kouzen nan nou. Mesi a te halel ta fet tatou a. So, ma pe mdi mesi a kousa. Make sure li kouvri tout notifi a. Pase notifi a te sou mwen. Li di ok. Tatou a te bel nan. Tatou a bien bel. Lem te. Lel fini. E le man laka mwen nan deuxième jou. Alen gade mwen nan sou mwen toujou. Mdi kanon sen. So mde gen dal recouvri lankor, mbat gen chan sale. But, ou ka we non an, but, fò bien gade pou we sinon la. Gele tet me kap jwe avèm, baske mwen konen non an la, le fini, mkouvri, gele pwetet sa. But, mkwen non stil la. But it's okay. Ankon, mwen gen lot tatou, de koum, sa e stil mwen, nan janvye, mfet janvye, so mte pon stil nan de koum. Ankon, mwen gen yon go tatou sou jaret mwen sou doat. Doat. Doat la mwen gen yon go tatou sou doat sou jaret doat mwen. Sa mwen gen yon butterfly anvan. Mwen gen yon papillon. Papillon yon le butterfly. Mwen kwen mpa konen. But papillon yon butterfly. Yon la dayon. Mwen gen sou jaret mwen anvan. Li te gowi. But kon ti fi mte trava avel kon a ti fi a, ti mte fache a ti fi a. Li konen mwen tatou so pou l ka gen bak, pou l ka pala avem bak, li di ko sa, vinal fe tatou ma pe pou tatou a. Mwen di non mba wese tatou, mba wese pala avon. Li di non vinal fe tatou a, ma pe pou li. Konen mdi ok, so nan tatou shop la, mwen pron lot bagay anko, mwen jes konekte papillon. Papillon yo ilel? Butterfly. So mwen jes konekte yo, so mwen jes konekte li le fini mwotel sou bodom. Anko, mwen gen yon lot tatou bodom, bodo gauche mwen. Sa e matching tatou mwen gen avèk beston mwen, nou tal pou ansam. Mwen kwe sa? Ya, nou gen menm tatou anan bo gauche nou. Mwen kwe li son on flè kon sa. Nou te pou ansam. Anko, sa mwen gen anko. Mba kon mwen tatou anko, nou so mwen gen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, mwen gen 8 tatou sou mwen. Ya, mwen te bezen tatou toujou. But, gelet, chak te mwen bezen mal fe tatou a, gomba ki dim non. Chak te mwen bezen mal fe tatou a, gomba ki dim non. But, mwen te bezen ban tatou, mwen te toujou eme tatou. Ban mdjou, debou, pito pa fet, sou bezen, pito pa fet tatou mem. Sou ko, paske, ou gen yon wap mande de, ou gen de wap mande 3, ou gen 3 wap mande 4. Ou kon mwen so, menm si dou le a fonti, dou le a pa gouno, but, dou le a pi bon, paske, fe pitit. But, yeah, so gen mwen ki di ko sa, ki mwen ki di sa, sem nan di ko sa, ou gen ple tatou sou le fini, wapre le mwe ko sa pou fe pitit. Mwen di sa pa menm jan. Ya, tatouaj son egwi ka pike ou ka fe tatouaj, men, excuse me, ou pa ka kompare tatouaj avek fe pitit, ok? Mwen tout moun ap di, moun ki tatou sou, le fin ou pa ka fe pitit. Excuse me, swili. Excuse me. But, yeah, mba konen si mbeze pon nan pitit la sou mwen, ou mbeze pon figil sou mwen, mba konen. Napwe. Pase mde di mde beze tatou toujou, but mba konen. Napwe. Okopon mwen napwe. Ka pou moun kap getan di ko sa, tatou pa bon pou ou, tatou isi, tatou bon. Excuse me, mind your business, ok? Business ki pe ou la, mba pe isi ya. Okopon mwen mba pe sou channel la. So, business ki pe ou la, please. Mind the business that pays y'all. Paske m konen nou tout la pti, majorite, futa isen, majorite ap di ko sa, tatou pa mou pou ou, wal nan l'enfer, bon ti pa reme sa, isi lot bon. Jezi, stop preche. M konen mwen, preche a stop it. M konen mwen, jou bezen preche la, an ba video m yo pa l'eglize, ok? Chanel la pa, e pa son chanel l'eglize liye. Ou di yon chanel l'eglize liye, stop preche yon ba chanel moun. Stop preche yon ba chanel la, ok? Ou bezin mette
côté Jésus dit pas mettre tatou à l'église parce que Chanel là pas pour Chanel l'église li, OK? So please quittez ma réponse, y a besoin tatou toujours. Encore Zano, mwen 6 ou bien 7 tout nan zore, 6 tout, 4. Mwen 4 nan bo, mwen 4 nan, 5 nan bo sa, 4 nan bo sa. Yeah. Premier tour mwen ki te fel, Haiti. Deuxième tour mwen fel pou kote mwen, troisième tour mwen fel pou kote mwen, quatrième tour mwen fel pou kote mwen. Bam di nou jan vin fèt yo pou kote mwen paske mwen te fache avem. Mwen pa di le pala avem, so mwen te bezen atonsyon mwen. So le mwen pa pala avem, depo mwen son moun, depo le pa pala avon, le pa pala avon. Pa ganyen ou ka fe pou pala avon. So, lèl prepare pou pala avon la, lèl se la pala avon. Ok? So, mwen pat pala avem, mwen pou ki se l pat pala avem. So, l vin pa pala avem mwen, lèl pa pala avem nan, koun ya, mwen te bien konta paske mwen te ka vin la ka mwen lèm vle, mwen fè sa mwen vle, pa yon moun kap di man yon. Ou kompon mwen? So, mwen te be koun ya, lèm mwen la ria pa bo pou mwen. Lèm mwen la ria pa bo pou mwen kon, mwen bin beze vin pala avel. Koun ya lèm beze vin pala avel la, koun ya li di, lèm beze pala avel, li pa vle yon mwen. So, mwen di ok, so mwen beze, koun ya mwen fè bagay ki vou pren atensyon. So, mwen lèm pren un glas, mwen pren un bout de glas, mwen pren egwi. Egwi ou mwen lò di san nou kon sa mwen pren. Koun ya mwen lèm pesi zore mwen. Le koun ya mwen pesi zore mwen, le fin meton ban zonon nou zore mwen. Anpe tou mwen soti nou bafoum nan. Lèm soti, li pa okipe mwen toujou. Mal l'ekol, lèm toune, koun ya li di ko sa, li koun ya li vin pala, li di ko sa, retire sa nou zore. Mwen retire yo real fast, mwen retire yo mba jouwe, mba esi mba lopo, paske mwen te beze pou pala avem. Kompon? So, e potet sa mwen gen, tout sa yo nou zore mwen. Mba mette zan nou la ne yo koun ya, paske mwen di nou, iba sa mwen de bezwen. E jes pou mwen te fè mwen pala avem, potet sa mwen de gen tout sa nou zore mwen. Ok, so sa selman. Sa selman mba kwe gen anko nou. Non, tatou tatou fè mal, of course tatou fè mal. Tatou a fè mal paske son egwi ka piko. Wan son egwi ya bou e sou, son banti egwi ka fè tatou, e pa just ale le fè yo just make pou avèk make, non. Se egwi ka pase sou, ok? So, of course la boulot, la fè mal. You okay? La formal, mais mwen men, so, ma konen si ma pon an pitit mwen oube, ma profigil mwen ko konen, so, e la ma en video. Ok, Ivy. Ma en video, la le fini mbal kode lot de video anko basi wone. Ou konen. So, ma pwen nou. I'm sorry. Di ba may libi? Say hi, Ivy. Mama. Dami sama TV sa abdomen. Ivy. Say hi. Say hi. Say hello. Say hello. Nu ai dorme, taman vezi dorme. Vin boilet, vezi al dorme. No, you're not gonna say hi? Come on. Probably pou nou abone a chanel la. Invite maman nou, papa nou, fwe nou, se nou pou nou abone avek chanel la, and then mabwe nou, ok? What's up, Ivy? Say what's up.